А и ситут илими, Хаджи баба, кога сојтало шејтанско илими. Allah tarafı. О шејтанско илими дало пут по барвало, пут по прифатливо еманушење. Еманушење на Аллајски. О Аллах са кој илими не керинелале, него шејтанско илими ту одоли илимија со о Аллах дењату, со ту чистињале, сикридале, ту кибарлуко и ситут. Пази, е бути. Туј то бути. Чалами, банцар никој нашти. Трито, нека перававту така наем като кажинавте като ништо на джанеја, саме джанава. Штарто место те кераве Аллахеа, бутика кераве шејтанеа, джиненцар бути. Хем ковав шундо, кова прешундо, соске, па соске о шејтани, полчабуко прифатинала ти болба јам очини, соске ола чикерена туту ове ленгоро, ке ове ленгоро војнико, а са кој лими, и си е постојнела, кога со народот тичер, а со керја, а со а кава, а само кава керав, кава керав. Екна, а е Аллах ескоро илими тало, рахметлија илими, ашкескоро илими, илими сојтало практично, илими со джанеја, хем кереја. О кова илими? Кова со мануш джанела. Хаджи баба, аки практика керела обратно народува со керела, валдај видај, ковене туј грешке, него околе мануше кова со наджанела, а керела. О Аллах као простинеле манушеске кова со наджанела керја јунај. Белки нешто ка керел ти само себе би. Со Аллах као простинеле скебла јунај со керја. О Аллах рахметија, пази. О Аллах шифачија. О Аллах нам ангелате казнинела амен. Амен коркори казнинела амен. Кадри бабо, амен коркори казнинела амен. Соске ко Курани вакло ајети ме туменде на мангавате казнина тумен коркори казнина тумен. Солеа тумаре деленца. Дењум тумен ге разум. Дењум тумен ге слободна војла. Сика ѓум тумен ге сојон шукар, сојон пилаче. Бичал ѓум тумен ге пейкамберен. Бичал ѓум тумен ге лила дернескере. Муклум тумен ге оджаларен, муклум туке шевон, муклум туке дервишен, муклум туке алимен. Соске трупале ќеа коркори. Којалам. Соске ту не иранеа хари. Ако си умтке ме хојлямо, хем одредин ѓумтут, тове невернико. Па перки сежда молима, те си да ми холи тутар, даро акава моменти те керавту вернико. Соске само мешај те керавту вернико Аллах вакерја. Соске о Аллах вакерја предкону вакерју ме кајети. Ја Ресулуллах саллаллаху алейхи ва саллем ва алейхи. Ту вакерја мавакер, ола на ете верунен ту. Соске олингере чакороре, олингере канашка шуке, олингере калбија панне. Нека смангава упутинава, нека смангава мукава ки заблуда. Кога мануш, кога со као сетино пе, дека джала ко криво друмо, дека джала ко шари. Пешки сежда, ваздете вас та искрено. Молиту те Аллахески, те цитот би холиту тар. Би одредба те цидела, те анелтут ко хајин, те анелтут ке Аллахески. Amin inşallah. İnşallah Allah te dela menaj. Amin. İnşallah Allah neka dela. Keramen ki inşallah halal itine. Gösingen prematümente. Haji baba helal olsun, halal olsun. Allah